Malala mali e aho e ki mo lele e tonga kotoa fia ki taritali lele ki mo tonu ki ho mo ngahi o ngongo mo le te o tonga uloa ki mo e waka o maai television e tonga ki he houani i he wakaiko ia ki ngahi ulu i o ngongo. O ngona i ngahi polokalama taratara noa e poto ngawe savea mo i kakai o whanua ai whi mao na malawa ke holo ki ngahi ko ngā api o taki pole e tahanima. Foto i tongani polokalama ko whakatau ke ia ao si te lelia ke whakaivia e maungawe i tongani pia ke toi whakatoa ngā i e tau ke iko ia i ngai whanua i Pasifiki. Pia ngā ono ai waa atakai, whi ngai aki mo ngai kopu whikau aki a polokalama hiko vewe i he elia sau poka hiko mo oile lei e tongo mo i mea mo oi oko iai. O kuto iai pe ngā hitala noa kehe ana iangi, pehe ai tau wakai ki ngā hiongongo mehe malae o sipoti kai o maai to o ngā oi ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki iki, ko au liliani polotele. Nā e whakatoa ngā i mo le kōti e he poto ngā au e whanua, palani me ngā hikoloa whakai na tula, ai ngā whie mao lahi, mo i kole mihe kakai e whanua, o whikau aki eni mo e ngā ue o whakahoko mihe poto ngā ue ta te whito eni i ngā hika veinga whilawe i mo i kele lorotonga eni ai polokalama taratala noa ai poto ngā ue mo i kakai o e whanua. Nei kau i ngai whie mao koe ni mihe kakai ai nau whakaamu na malawa ke holoki ai ngahi ko ngā api mihe taki pole e tolu noa ki he tahanima. Ka kohono whakaha eni e minista ai poto ngā ue i hawhakai ke eke make he eni mo o ngongo ai letio mo e television e tonga ka tau wakaiangi heni ki he whakai ki iki. I he lolotongani ko oska kato ai ngahi taratara noa ai poto ngāwe me kakai me ngahi wāhenga o haapai mo wawau pia mo e konga o ngahi wāhenga i Tongatapu ni. O whakatau mo ai polokalama taratara noa koe ni ke wakai ai poto ngāwe ki ngahi whie mau ai kakai e whanua o whilawe i mo ngahi whahoko whatongia, pe ko hakaweinga pe o whilawe i mo poto ngāwe o ta tau pe i he ngāwe koia ai savea, waa ki he kelekele, waa ki he palani mo ngahi koloa whainatu la. Pe he minista e poto ngāwe tuki tātani la fusmalohi, ko e taha eni he kaweinga ni whakatoka ngai makehe i he ngahi taratara no koe ni me kakai e whanua, ko e kole mihe ni ihi ke wakai i na malawa ke tuku hifo i ngahi ko ngā api mihe taki pole e tolu noa ki he tahanima, a ki e nā uhinga ko hiko alu ke toitoko lahiange kakai e whanua, tō lahi mo e no fo, ka aku i kai ke tupu ai kelekele mo e whanua. Ahi olofu ke ngai wahenga, o se wawau i o se hapai mo e ua, toi piongo niwa ka whengata alu ke hepo mo si Tongatapu ni, ai o se wahenga ulaki ke wahenga nima, ai te mahoka te weekend ki he wahenga o nomo e fitu. Ai ke osi a Tongatapu, pak mau whakaukau ke maulama ki Australia he hoko mai. O ko tōlai pito ka kai whakamole lahi nau pange nau mai ko e nau mea ke uye maha o lai ko palpari mau o tonga hoko. Ai ko mau lele ko i Tongatapu ni, ko ni osi ko lahi ngai mea utalamahi ka kai ki whakahoko. Pe ko ngai isi ulala, hange ko e ni ko e. He kai ke kei mau hapore tau noa e ke wahe. Totona ki aluifo ke pore tahanima. E ko ilai whenga pe ke nofo. E ko he ke tupu ke ia ka lahi whie mau. Mo ngahi family for all whiu kumia whiu tuke nau nofo. E ko ngai isi au haa mai mau takai holo. Ko fu whakamore mai me muri pe taimia ke mau ngai ke high commission ko Australia ke taritaria ngai mea whakakere patoki o mai ki stongan ke whanga we ki. E ko ngai mea pe haa mai he mau alkoni. Ka kokole ke kakai ke mo mai ke fitu ko fa mea ke e ke ai ho mo ngahi mea o mai ke poto ngawe pa mo e mai no yang e ngawe poto ngawe. I lolotongani o te eki whai ha tōtu oni whilawe i mo e kawengani ka nai pehe tuke tāwhus malohi, kua pao ke tō mo a whao a e nau li pōti o tuku atu ki he kapneti ke tō whai hono a lea i whakaleleo i kawengani, whakataha me ngai tokanga ko tuku atu me he kakai o i whanua. Eko menge te whege tala noia mau report ke kabineti. Eko hiko ke geohazard map kono ko mai e kau teknikale. O tala mai e toi sisi yang e whanua eko ke tau nofo ai heko e tapu i ngai whitu e whanofo ai. He mau pe he maalunga e tahi mo sulami. Pe mo e to'o atu e ko ngai whanua he whatamaki whakanatu.
Ai ko kilomita ko ni fitu ngeu whahi wau tau nofo ai ko pese te ua walu e ue wha nofo ia ko i wha ngō ia i ka te sa ko toi ngā ko mea tau nofo ko e ngahi whatamak whakanatula ko no pa uia mo mea e toi sisi ia e kere o toi ko hiko e whatamak whakanatu pa te tau whi mori ia ko pese te ono e kere tai minu wahi ui whae nofo ko e ono pese te ono whae nofo ka paupe ke tawa ato ngata ha fo i poin e kai to vai ato ngai ap tu hau ka tu ha me ke tau mo e ka kai pese tu no na fu fala la pe mo O ku mahino ki ho ngoni e ngahi whamatala tu whanki holo o pehe, ko e palani mo whotu tu e potu ngāwet, ke tuko hifo e ngahi ko ngā api, mei he pole toru noa ki e taha nima. Ka o kutu wāte o ngoni mga tu o ngā ia mei he whakahiki eke whahanga tonu ne whakahoko, e he o ngoni mo e minista to ke tata ni la fus malohi. Ko e poto i ngāwe mo ako o i kai whakatamu a ke ma o whakailonga pe, ka koe whakaamu ke hoko ia kua whainga mali e tu uloa, pia ke lalanga hake ai haka haulele yangi mai ngai whamili mo e tuku i kolo o Tongani. I ene pehe ko ngā unoia Tongani o whingai aki ene mo e pule anga ao si te lelia o whotu e polo kalamanga o e tokoni i loa i lea whakapiritania ko e Pacific Australia Skiers, whakatau mua e ni ki hono whakalakalaka mo whakaivia ngai whaunga ngāwe ki he tau kei ngāwe, pehe ki hono whakalahi hala whanonga ki he whainga mali e mau ngāwe ma ai kakai o Tongani. Koe konga ene inivesi a au si te lelia i ngai tau kei pe poto i ngāwe ko ia ai kakai whakalato whanua o Tonga. Ko e whakaiki ki moli tea Tongatapu. Nai kamata e polokalama ngau e tokoni fo auko eni a Australia ane afi. O me ai e minista ako mo ako ngawe toke tā mo are o tunuku mo talawhi kaulahi a Australia ki Tongani, His Excellency Brett Bentley, me ngahi kupu whikau aki ke he pē. I whakamatala e taki e polokalama ngau e i he waa i Tongani, star tuu he toka pau u. Na ane pehe, koe polokala mani o ku Moimoi ke whakate whito i hono whakaivia tau kei e whanau i e tawha aki whakateknikale. Mo e tokanga, koe uhi ke whenā pasi e ako me whie mao e ngai kautaha pe māketi me Australia mo Nusila mo e Pasifiki. Whate whito e toko ni i hono whakaivia o e ngahi sistemi aku whateknikare ko i Tongani ka watu ki aia e Tonga National Qualification and Accreditation Board mo ngahi sino whelave i pe kono wako hono patolo aki mo hono tokonia ke whauha ngahi ako whateknikare o ku whelave i pe mo e ngahi ngai whie mau ko ia koe ai ngahi ngāwe anga, koe ngau whamahino mai, ka ku pau, koe osko e nau whahoko koe e nau ako, o ki ai ha ngāwe te nau mau he osko e nau whenga ako. Pea kono tolu, ko hono toko nia, ke whakahoko ai ngahi, ke toko nia ngahi vā, Peka no whau ngahi wā, pia mo ngahi whanua kehe i Pasifiki, ka uke ai whoki a Australia, koe ngā ke whetawhi aki ai ngahi ilo ko ia i e tawha aki koe o e ako whakatekinikare. I whamatala e pole lahi e potu ngāwe ako, i skeli oko. Nāne pehe e tokoni lahi e polokalama ngāwe ni ki ono whakaivia e ngahi polokalama ako, o ku nau whakahoko ma ai whanau. Tau te whito ki ngahi ako anga whakateknikale o hange koe api ako whakateknikale whakololo o hau, ako anga mon 4T, TTI, me ngahi ako anga ke he pē, i whakaamu ke whakaivia tau ki ngāwe e whanau, pia ke whakaivia whoki e kauwhai ako, mo whakamea ngāwe ke malawa o whakahoko lelei, mo whakaivia tau ki e whanau, ki a tuunga maolunga mo tau. O whamamawhani ke tau ki ngāwe, ia koe a skills, tau kei ngā ue e tamai kono. Ki he tūnga mateu kono langa whunua. E ko ngā lahi eni whai kaisi o e tokonia e ngahi polokalama. Ko ngahi polokalama koe e whenga aki ai. Ka lava hei lava lato whi mau a Tonga, whaka ngā ue. Te lava whakatoka ngā i muri, a se ria Nusila pua wheitu pe Pasifiki e kauki ai. E ko hunga Pacific Australia Skills, koe ne taukei koe mauheni e whakatoka ngai, recognize pe e Nusila i Australia
wa feitu pe paspiti fe ma wa e ko uhinga e por kalama ko ni le mai ki mona e ui be na fale be fakata be aseria ko e PTC pe a osia tuia ka hu mai ingoa fu ko ni ko PAS PAS e ko Pacific Australia Skills e ko no tokanga kina tauke nga we fe ma we ai ala ko ndi ma fa nga Pehe e oko, koe konga e ne whenga ke tokoni ke langa whakalakalaka mo whaka-ekonomika a Tongani. Ke langa wha-ekonomika a Tongani ke whemaka kakai pehe ni whae ngāo. O koe ko kakai ke he ka sea peo whai tūtūn, whemaka kakai wala ni mā whae ngāo. Ko taumu e ngā o e programa koe ni, ke a koe ha kakai ke nau whae ngāo. Kono lere e koe tongani, kono langa ekonomika, whimau ke ala kotoa, koe ko tokoni ihi pe ke ala, whimau ke tokolahianga kai ko alapa, koe uhinga e programa koni, e tokolahianga e whahinga e lava teu i heni. Pau ko whahinga u alutori, o ku teu i mo taukei ngā ue koe ia. Si ia ngai more e ngahi ngā ue angau na oki ai, ka pae teu i na tokei taimu. Na o te ko whae ngā ue, pe koe kauranga, pe koe kau engineer. Nā pe koe whae ngā ue, si e taimi na tō ako ngā ue he umea ngā ue. Ai koe langa whae ekonomika, uhanga kai whonua, kono lere ia koe ke whonua. Mokurau miliona e tokoni koe ni. Ai koe whakapaanga e Australia. Koe amanaki e lava tokoni lahi i he tawhakoni. Ai koe tokoni a Australia me nofo taha mai ke konga koe. I ono kamatai polo kalamani ne whakaha i he minista e potu ngāwe ako toke tā mo ale o tunuku. E hoko whengawe akini ke toi lele yange he palani ngāua e potu ngāwe pa ke whakapapau i e whakanau ka kato e ngahi polo kalama ako ma ai tō tangata hoko. Ne whakaha he tarawhikaolahi a Australia ki Tongani e ne fia i he ngāua e kua lava ke whakotuu i Tongani mo e nau whakaamu e tokoni lahi ki ono whakaiwi e tuunga pe whaunga ko i e tauke i ngāua i e kakai o Tongani. Kai kehe, mahino pēni o si ai e polo kalama tokoni peheni pē a Australia ki mua i loa koe Australia Pacific Training Coalition, APTC, ai ana tai mali ai e laue afe o i kakai Tonga me he tau afe mawhitu ki he tau ko osi. Ka e toi lolotoange e polo kalama fo ouni. Maa ngonga le te om televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Keo hika mahu i ngā hono tukanga i kina ai mo uili lei o i tongo ki hono whakatupulaki mo whakalahi ngai mea mo ui ngai matawhanga. Kua ngā unuai a Tongani o whengai aki eni mo i unioni whakawaha apule anga ki hono malu i koia o Natula pe IUCN pe hi ki kautaha ki hono tukanga i kina o i vive i loa le whakapilitania koe Waste Recycling Environment Network. Ke hiko ai ngahi vewe pelestiki ko toa pe mei he matawhanga i soputa te whito eni ki mui i sopo. Nei ka mata pora kalamahi ko vewe kuni mei he wike ko osi o a mai ki he wikeni pe mahino a pito i lahi ai vewe pelestiki ni tānaki pe a toi whakatoa ngā i e mingai vewe kehe mula lahi o mahaloi o ngai aki i he toa lahi ai e liani ki hono ave e nau ngahi vewe o laku ki ai. Ka kutokanga ai ngai kupu whikau aki ke hiko we sia e he ngawe pangoni mo uilelei koia e tongo pia we sia mo mea mo ui i he e liani. Koe polo kalamahi ko veveni ne au tonu ki ai ai whaiongongo ai whaleni li te atau kapo one o mai ai whakahiki. Ko ngā weni o kutatakia e he waa takai e potu ngāwe Meidek i he whengawe aki me kautaha whakamāman lahi IUCN. Pe ki e kautaha ki ono tokanga i kina e vewe, pe Ren, i whakaamu ke la langa hake a takai tuu loa ma a Tongani, kai tau te whito i ono whakatolonga mo malu i ngai koloa mahu inga a Tongani. Ko tokanga ai ongo kautahani, ko hui koe tongo. Ko tahaya i ha koloa mahu inga a Tongani, i e mahino o kune tokoni lahi ki ono malu i oe whonua, mi hono auhia e he tahi. O kune malu i mea mo ui i he eliani, pea o kune toi whakaivia e tuu loa a Tongani mei he wheliuli waki o ea.
I whakamatala i toko ntale kita o waa a takai e putu ngau e Meidek, ne pehea e mawhile o masi. O ikai tokoni pe eni ke no tauhi ke maa e lia o mu i sopu, ka oku hoko ia ke puke puke he whakaofa a e liani. Malu e mea mo ui o tahi, pea ke tokoni ki he malu whakamea tokoni a tongani maa e tau tangata hoko. Aia koe konga pēnia koe e mau o mai ke whakamaa whitu ko ni ko inga koe e ria lahi taha ni ko mo uia e tongo. Pe hange pe ko mo lawe ilo i koe tongo foki koe kau ia i he a kau mahu inga upito ke tau whonua. Ngahi whiriru aku koe na ea pe aluange maalunga koe tahi mo te aluange koe ke te maalohi ange koe ai ngahi whakatamaki whanganatula. Ka hake heni hafo i pe au i he whitu koe ni koe tongo tene hanga koe o tata au fiatu. Pakai ki ngatai ka koe tongo o ku mo ui mi ai ngahi mea mo ui o tahi i he whitu koe ni. O nau whakawhanau ai, o nau mo ui ai. Pakai taim kong nau lalahi ai, nau toki ngā unu rewa me tongo alu koe ki oseni. Pakai uhinga ia koe o ku whai ai ngāwe mahu inga koe ni. Pehe e masi ne whakatokanga i e nauhi ko vewe, e ngahi vewe lalahi o i kaianga mahenia ke hoko ko ha whakawewe mehe kakai. Ka oku nau mahalo i koe o atu meha kautaha o laku i e lia tongo i mu i sopu. Nā ne whakamamawha i heni e nau tokanga, ko uhi oku hoko eni ke ne mau i mo tāpala sia ai ai tongo. Ho eki mo tau ka inga, oku kau whoka mu i sopu ia i he whitu o lingi anga vewe mai ki ai kakai. Pau kai ko hangahi vewe nia me ngahi apnowhanga koe hange nia hangahi vewe koe me ngahi kautaha. Me ngahi kautaha la lahi o mai o laku eni i he ngahi tau lahi atu. Ka koe fwoi palo pare mape koe ngā koe vewe. Hanga he vewe, ngahi kemkare ko hau me he vewe o ne hanga o we sia ai mo ui koe peke tupu laki koe ai tongo mo ngahi mea mo ui koe heni. Pa koe osi ange koe mau hiko vewe koe ni fo weekend aloen ke wike honoa, wike uluaki. Pa aloen ke wike honoa au mau sia ke ngai whai ke heke. Lah, e mau sia lewa o ku kai ke ngata pe e ne maa ka mau sia hangi mo ui. Kamata ki ha mo ui mai ai tongo. Pe toi where pe mo whangi fo ai tongo o tupu pe ai heko e natula pe ai tongo ke pehe. Aia koe kongalahi pe ia koe e mau polokalama koe ni. Lolo tonga eni, ne vikia e whakafofonga mehe unioni whakawaha apure anga IUCN, Annette Priscina Rodrigo, ai to unga whakaofa o iaia tongani moe mo uile leihono ātakai moe o seni. Ka, o kuneke i whakamamawha i pē ai mahu inga ke kakai o whonua, ke whaihawhi ngau e aki i hono tauhi ai ngai matāwhanga, pea tō ai tongo ke lahi, ke ne malu i ai whonua, pea ke whakaivia mo puke puke ai mahu o ngahi elia whangauta. Koe fuafua taimi eni ke ngā unu mai ai e IUCN, o toko nia whakapaanga i ngā ue ki ono malu i e mo uilele i e ātakai o oseni, mo ngā ue ki he tongo. Mo e nau whakaamu e mahu inga māli e kakai i ngā ue kua whai e ngai kopu whekau aki, ki ono whakapapau i haka haulele i mo tu uloa maatonga. Neongo o whakaose polokalama ngā ue koe ni i he whalaite, ka ko tu oai pē ai tapou me he wā ātakai, ai mahu inga ke whakamahu inga i he kakai o whonua, ai ātakai o oseni, mo mo uilelei o tongo. Koe uhia, ke ne malu e whonua me ngai haa o whakatamaki whakaina tula. Mai o ngonga le te om televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Taunia Tonga ke maa me he vewe perestiki. Kua ngā une whalealea o tō ngā o whakaivia mo whakamallohia he tau kei mo ilo e kau me mipa whalealea whikau aki ene me ka veinga ki he patseti he amanaki ke whakahoko ahonoa lea i pe whai ai ngāwe kia e whalealea whilawi me patseti whakanganga ai puleanga ke e tau whakapaanga fo o wanoa whito. Ne whahoko ai ane awhi e polokala mā ko whakatau kei ma ai me mipa whalealea ke whakatau kei ki he patseti whaunga ngāwe, nau me ngai ka venga whilawe i mo patseti. Ko ngāwe ni ne tataki pēia e he kau ngāwe mi he waakomiti, mo lai peli e whalealea o tō ngā whakate whito i he patseti lolo tō ngā pē. Ni whahoko ai pē mo i polokalama whakatau kei,
Ki he kau me mipa whale a lea mi he waa koia ki he palani whawhonua ai aguna whamalumalo i he ofisi pale mia ofikau a ki eni moho nau ngahi whatongia pe he ki he nau whelawe i koia moe ngāwe whapatseti. Unia ngongo whakalota whonua ai ke hoani ki ngahi o ngongo mi he malai o e sipoti hoko mai o kahili eni mo piea o lie. I he whetaki ni mai komisoni whamawholarea Tonga me potunga au e ngahi ngāu e whalota whanua pē mia. Malawa i ke whamawhola te mala e sipoti me te au hi Super Rugby Pacific wanoa ua no. Whamalo ke 8 Minister me ka wha ki sipoti ai potunga au e i whenga e aki ua whakahoko. Malomo tau ki whilo ngoki koe wakaini ki he mala e o e sipoti. Ko to e tapema pe ai lofa he ne vainga whao se whia henga pulu ai ka kai whiwhine Oceania he ri hano tauwhare ki nā tolu he manusina 15 a ke kai koe ni manoa ki ni mane afi lau toka. Ko e ngalutuku ia e whekumi ai lofa ki he kalauni e whiau hini he ri hano whamamahi ki nā tolu he Fijiana 15 pe to e tō tau ane afi ki he awhini mako ia o e manusina aha moa. Nai kamata lele e whawhepaki alofa e konga uruake waingani o taonta awhia e manusina ke kata uruake minite whanoa o kutaki haa mua kohengo furuke nima. Ne whoki whe konga whakaosi mo parani who e manusina o tupangi la inta tao koia alofa o pokai pea sea ki hono area e hawe wanoa wano mo e Fijiana 15. No tonga ni, na e tohi ai pehe whae mo ni tama historia whao he whiau hini e mo timi koia ai manusina 15. Tohi ai e masuisui matamali i Tawasa Power Racer e mo ni tama whiwhine ko Marilyn Rose Power Racer ai fofua taimi kena wainga whakataha he timi whawhanua. Kai kehe ukei puke he timi koia Fijiana 15 e kalauni o whiau hini hiri ana final moha mohe tau ko osi nei kuna fisia ke kai koe wafa ki he wanoa. Koe malai pia sipoti. Koe wakailewa eni ki he tuunga oe ea i hono tuku mai me waa wakaimatangia tonga i whamotu whakahoko atu e Vaiola Vainikono. Malo lau malia ho ki mo lelea tonga kotoa kei talele pek motore e whiawhini ke tau whamatala ea. Ngai tala nala lahi koe whamatala ea koe toka mua pe koe mahu inga koe ma teu ki hatu nuku mai hawhainga taa ke whaha teu te ria na ahoka whakatamaki. Tau so whakeat ki he whaosinga koe ia oe wikeni pe whoke wikaha o ke hako pe me tonga haha ke he kotoa oe o tonga tau te whito inu ilonga ngai hako pe he ni i o tau ngai potnahi iai pe tokanga make ke whanki wakatou tai ki mita e walu toi sisi ia ngai a manaki peok mo wakai me whamatala ea mga i whatoka ngai whaosinga wikeni ki he wike kaha u koe uhi koe hako koe ni. I misi stati laiden tau whaiwhinonga mai ahoni, lawa ki tau wakai ki he alotamaki e ne whanongai fo nofo pe te rikitonga pe mo te ritoki lau e ahoni kai alomalia te toi ngahi vai whanua o ni wawa me ki Tongatapu ni pea mo eua. Na eulo lelei pe ai fofonga o e laa i ahoni pe alomalie a whakaofo ofa pito e tuunga o e ta whanonga mai i he ahoni. I he aho ni maga ka hoko mai whai no silofi altamaki uha koe ni o kei toka i te rikitonga pe mo te ritoki lau e whenga marie ke ngā unu whakahake ke a umai ki Tongatapu ni pe mo ewa i he whiawhiko ia a pongi pe a tok māmalohi me havili pe me tonga a ke whalai te o a o hako e whakasinga ko ia o e wikeni ke whenga maali e pe ke hanga e hako koe ni o whetuk mahanga i uha tu mo tō holo ki o tau ngahi elia i e tau whanonga te whakasinga wikeni ke he wike kaha au. Ko ia ngai ne whanonga altamaki, e ne whanonga whahaha ke lawa kene o maha uha e whiawhi a pongi ki Tongatapu ni pe mo ewa. Māmalohi mai hako pe me tonga ake whasinga o e wikeni pe whoki ki ono siofi altamaki uha fotu pe whao mai pe me he whakahihi fo. O gai whenga maalia ke ne kolosi mai i te rikitonga pe mo te rikitoki lau i stapate pe mo i moni te koia o e kamatanga wiki kaha u. O ki ai pe pa mo i whenga maalia e taha i unu hala whanonga ke liliwi e ne whanonga whakatonga hahake, ke whanonga whakahahake, o a umai ki Tongatapu ni pe mo ewa i he pō sā pate ki he moni te koia o i kaha u pate ne mai ha ua ki Tongatapu ni pe mo ewa i he pō sā pate ki he moni te o i kaha u. Aia e hoko atu ano siofi altamaki uha koe ni i ono hala whanonga ke whalsinga o e wikeni
pe e whanonga whakatonga hake ai pe e ahawhainga maali e ke liliu o whanonga whakahake mai ke ne o mai uha koe ni e whasinga o e wikeni ki he kamatanga wika o ki Tongatapu. Ta te whito penia ki Tongatapu pea mo ewa. Ka whamatala e koe pōni o au ki a hengi. Tau wakai koe te whenko tau ngahi vai whonua ho hokat pe almaali e pōni. Hongo ni wā o mai ki Tongatapu ni pea mo ewa koe uhi koe alotama ki uhalahi eni. O ku no whopea i te ritonga pea mo te ritoke lau e tau whanonga atu koe a he pōni ki a hengi. Koe ngahi konga au uhalahi eni o ku kei no whope ke pōtahi whakatonga koe a Tongatapu pea mo ewa. Ngahi konga au hina koe niko ngahi au maa o lunga pe. E kei koe kene lava ia o maha uha koe alomari e pe ke hope alomari. Koe whainga maari e ke haka kapu i Tongatapu ni pea mo ewa koe uhi kei hau whano e whunga e whonua e uhalahi koe ni nā tau situ o mai ai pe malu fok pa mo e havili ai ai pe whainga maari e ke hahau pe ai mga ngai ka kapa ngai whetu e ni i he pōni maua taha moko o pito au ki he tigrisa te se watahi Tongatapu ni pea mo ewa o au ki he tigrisa te se wani maki ni wa fo o toka maali e apite tahi e pōni angi ki pe havili o ke mai tahi ongo fulu e po tahi ongo ni wa o mai ki Tongatapu ni pea mo ewa ai a oksai a pito e tau tai tuke pea te ki tonga pea mo te toke lau whai pe toka anke kei toka e altama ki koe uhi koe uhalahi o kei no folo pe area whatonga koe o po tahi o Tongatapu pea mo ewa ai o tonga te tonga e pa mo te toke lau. Kage tau wakai at koe ia kia pongpong ke he tu apule lulu pea mo hoko atu anu siofi e altama ki pea mo no hala whanonga pea me te tonga pea mo te toke lau. E ngā onu maa maali e mai pe kage ai whainga maali e ke ne o mai ha uha tō moto ki he whiawhiko ia pongpong. He whawhitu o ble lulu ia, he nea mai ki Tongatapu ni pa mo ewa. Au whia whakakonga pe fotunga o e langi i wawa o pe whuki o toha pai e mua ngai ua tō moto. Lahi alamali mai pe ngoni wā ia, a pongi e maa whanatako te kirisa tia se tau taha e ngoni wā a pongi. Pea oku kei toka maali e pe tahi, i he po tahi o ngoni wā o mai ki Tongatapu ni pa mo ewa. Angi ki pe he mare tahi pe e hongo fulu. Ai au kei sai pe tau tahi toka maali e pe tunga o e tahi. Ko te riki tonga pe mo te riki toke lau, ko te ka whuki pāsi mai alotāmaki, te ka hawiri ke tonga ma tonga hake o māma alohi mawa o ke mare tahi hongo fulu a pongpong. Tai me tahi ke kau tau tai, ai au tau maali he taha watu a po maali e o pōni, pea e maha toka e osni ma pea me he ono pongi a pongpong. Whangailu pe ke hopo hake la a pongpong he toi nima ke fitu, pe hopo e mahina e tu a pōni i he taha wa whāua pe whikiai. Aho e nima koe ka hoko mai, kei tu whainga maali e pe ai whalai te māma alohi mai hawiri hako a he tokonaki pe me tonga hake, ne o mai ha uha tu moto whawhitu uka e kei hoko ato no siofi ai sāpate. Po sāpate ke moni te, pea mo e alota maki uha koe ni whanonga mai pe me te ki tonga pe mo te ki toke lau i hono hala whanonga pe e to e liliu o hau whakahake kene o mai. Ai uha koe ni e po sāpate ki e pongpong moni te ki Tongatapu ni pea mo ewa. Kai hoko ato no Moimoi i koe ia i he tau whanonga atu koe ni ai hala whanonga o e alota maki koe ni whanonga mai pea me he ta whakahihifo. Ka koe lava ka kato mo whamatala ea ki he whiawhini o whake mo mao hae whiawhi whonu ke lesi ia. Vai o lai a moi to o ngā oi ea, ka tau toi wakaiangi pe heni ki ngāhi ulo i o ngongo. O ngona i ngāhi porokala mataratara noa e poto ngā we savea mo i kakai o whanua ai whi mao na malawa ke holo ki ngāhi ko ngā api o taki pole e taha nima. Whoto i tongani porokala maa ko whakatau ke ia aosi te lelia ke whakaivia e mao ngā we i tongani pea ke toi whakatoa ngā i e tau ke i ko ia i ngāhi whanua i Pasifiki. Pea ngā ono ai waa ātakai Whi ngai aki mo ngai ko whikau aki a polo kalama hiko vewe i he elia sopo ka hika mo oile lei e tongo mo i mea mo oi oko iai. Mo e kakato i pe ia ngahi o ngongo mo ledio kai uma ai televisione to ngā ki e howani mo whaka amu na o taki kotoa ato pe ia ki loto whale kotoa. Kai malo e tau kei whi ao mai ka mo mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Looking at today's top stories, some members of the public raised the need to reduce town allotment sizes during Ministry of Lands consultations.
Pacific Australia Skills officially launched yesterday to strengthen skills and workforce development. And community-led effort to restore stopper waste mangroves underway. We'll have these and more stories later on in the bulletin together with sports to wrap up with the latest weather update. Now for the stories in detail, I'm Liliane Polutele. Public consultations by the Ministry of Lands, Survey, Planning and Natural Resources have revealed strong public interest in reducing town allotment sizes from 30 poles to 15 poles of land. This was confirmed by the Minister, Dr. Daniela Fusimalohi, in an interview with Radio Tonga News following a public consultation of the Ministry with the people. Dr. Fusmalohi says one of the key issues raised by the public is the need to reduce allotment sizes from 30 poles to 15, as the population continues to grow while available land remains limited. Dr. Fusmalohi adds that land availability is also being affected by climate change, including sea level rise and coastal erosion. He says no decision has been made at this stage and a report will be submitted to Cabinet for further consideration along with public feedback. Consultation have so far been completed in Ha'apai, Wava'u and parts of Tongatapu, with the program continuing in other constituency. The initiative aims to gather public views on issues related to land, survey, planning and natural resources. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. Tonga has launched a new skills and training program aimed at strengthening employment opportunities and workforce development. The Pacific Australia Skills Program was officially launched yesterday by the Government of Tonga and the Government of Australia. The initiative is designed to improve national skills systems, raise training quality and create more pathways to employment for Tongans. Australian High Commissioner to Tonga, Brett Bentley, says the program will help train hundreds of people and strengthen both the workforce and the economy. He says skills and training are not only about qualifications, but also about building resilience and improving livelihoods for families and communities. Range of all skills. So we all know not everyone's going to do a PhD or go to university. Indeed, schools are increasingly having vocational streams. So this is about making sure that the jobs that are available in the economy are supported by people with skills. He adds that Pacific Australia Skills works with a wide range of partners to ensure training programs align with the needs of Tonga's workforce and communities. So when Australia thinks about skills development, we don't think about just one sector or just one type of demographic. We think about the outer islands. How are we making sure all of the people in the outer islands benefit from this program and get better skills, higher wages, more opportunities, including locally or overseas? And the only way to do that is through programs like this, where skills are recognised across the region. Education Minister Dr. Moale Otunuku also welcomed the program, saying it reflects a strong partnership and practical action to prepare the next generation for success. The program built on Australia's previous regional skills initiative, the Australia Pacific Training Coalition, APTC, which supported more than 1,000 Tongans between 2007 and 2025 through qualifications, short courses, micro-credentials and other training opportunities. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. Due to the importance of protecting Tonga's mangroves and improving coastal marine ecosystems, Tonga has partnered with the International Union for Conservation of Nature and the Waste Recycling Environment Network to carry out a two-week community-led clean-up and ecological restoration effort at the Stopper Waste mangrove site.
The initiative, which began last week, brings together local communities, partners and stakeholders to remove marine litter, restore coastal ecosystems and strengthen long-term environmental stewardship. It is being led by the Environment Division of the Ministry of MADEC in partnership with IUCN and WREN, with the aim of reducing pollution and promoting a more circular approach to waste management in Tonga. Senior Program Manager with the IUCN Global Ocean Team, Annette Persina Rodrigo, says the initiative is part of the wider effort to safeguard Tonga's environment for the future. She says it is not only about preserving the beauty of these ecosystems, but also about protecting livelihoods, food security, and the future of coastal communities. And each of them have 2 sites. In addition, for Tonga, we also did the national level waste audit to understand, across the islands of Tonga, how much of different types of materials we have and which ones are the most leaked and so on. And then again, based on that knowledge, we hope that this will help Tonga to prioritize some of the specific actions, and that Tonga is already on the journey to align. What is special about this project is that we are looking at really integrating the nature component, and to make sure that there's a better coordination and see how this evidence base can help design those solutions or identify those solutions in a participatory way. And looking at the next step, which will be starting on consultation on that, and it will be a process, is development of action plans for those sites, with the community, with the government, with the wide range of stakeholders, from women to men to fishermen, to tourism, to education, the different levels. So we have a whole of society approach. So what are the types of actions needed? And is it maybe an existing plan that could be enhanced with the angle on the biodiversity component, or the biodiversity plan could be enhanced to include the pollution component, so it is aligned and really can support Tonga's vision and ambition for a cleaner future and cleaner Tonga. She also highlighted the critical role mangroves play in protecting Tonga's coastlines, especially during natural disasters. But I think what is also important is that in this project we are looking at really how can we specifically support with specific needs, and really work co-collaboratively together on where we can emphasize the support as well, right? Like, for example, in this case, it's the government in a consultative process, which selected the 2 sites that will be priority for our interventions. One of them is Sopu West, which is known for its high biodiversity value and for the most important mangrove and the largest mangrove on Tonga. And mangrove is a very special ecosystem, in the world. Which provides coastal defense, and actually you can really see how this particular mangrove was actually protecting Nuku'alofa city from the tsunami impact. And there's evidence on this, which is quite amazing. So this is a space that needs to be protected and cleaned up as well, which is really great. Yesterday's cleanup also saw participations from students of Government Middle School in Sopu, whose involvement brought added energy and awareness to the effort. Organizers say engaging young people is essential, as they are future custodians of the environment and play a key role in understanding the value of mangroves in protecting coastlines, supporting biodiversity and strengthening climate resilience. Work continues at Sopu West, an area currently undergoing assessment toward potential designation as a Ramsar wetland of international importance. This is the first time IUCN has provided direct financial support for environmental protection work in Tonga, particularly in ocean conservation and mangrove restoration. Although the cleanup program is expected to conclude on Friday, the Environment Division continues to call on the public to protect Tonga's mangroves and coastal ecosystems, which remain vital natural barriers for the country. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lidia Tongatapu. The Office of the Legislative Assembly of Tonga conducted a budget process induction to help MPs better understand budget procedures,
key documents and related processes ahead of the government's 2026-2027 budget estimates. The session was held in the Parliament chamber yesterday and led by researchers from the Committee and Library Division of the Legislative Assembly of Tonga, using the current 2025-2026 budget as a guide. The National Planning Department within the Office of the Prime Minister also delivered a presentation outlining its role in national planning and how it connects to the budget process. The program is aimed at strengthening members' understanding as they prepare to take part in upcoming budget discussions. That's your local news for tonight. Sports is up next after this break with Pierre Ollier. Welcome back in sport. Our national women's rugby team, Lofa, has suffered another defeat at the Oceania Women's Rugby Championship in Fiji. Lofa slipped off the ladder to Samoa's Manusina 15 by 50 points to 5 at Churchill Park in Lautoka yesterday. It was Tonga's final outing in the tournament after earlier losses to defending champions Fijiana 15. Lofa showed a strong defense in the first half and kept Samoa under pressure early in the match. However, at halftime, Manusina held a narrow 10 points to 5 lead. But in the second half, the Samoan side took control and dominated both attack and defense and added 4 unanswered points to secure the win. Meanwhile, history was made during the match with Samoa's Masuisui Matamali'i Tawasa Pauraisa and her daughter Marilyn Rose Pawarisa became the first mother and daughter to take the field together at the Oceania Women's Rugby Championship. Manusina will now meet defending champions Fijiana 15 in the tournament finals this weekend, but the Fijiana team already defeated Samoa 24 points to 20 in last year's final. And that wraps up this hour's news package. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Some members of the public raised the need to reduce town allotment sizes during Ministry of Lands consultations. Pacific Australia Skills officially launched yesterday to strengthen skills and workforce development. And community-led effort to restore stopper waste mangroves underway. That's the news package for tonight. Thank you for joining us. Good evening.